Mwaramutse neza mwebwe mudukurikiye turizera ko aho muherereye mumeze neza kugeza ubu ngubu intambara ya diplomasi hagati ya Kinshasa ndetse na Kigali ikomeje gufata indi ntera. Leta ya Kongo irashinja u Rwanda gushaka guhirika inzego z'ubutegetsi bwayo binyuze muri M23, ndetse iyi leta yasabye umuryango wa Afurika yunze ubumwe ndetse n'umuryango w'abibumbye Loni gufata ibyemezo bikaze birimo n'ibihano ku Rwanda. Hagati aho ariko muri Uvira ibintu byahinduye isura nyuma y'igenda rya M23. Igikomeje kwibazwa, ese amasezerano ya Washington n'amasezerano ya Doha yamaze gupfuba? Turabigarukaho. Ibyo byose turabigarukaho muri iyi nkuru, ariko niba ari ubwa mbere dukurikiye reka ngukangurire gukanda subscribe kugira ngo udacikwa n'amakuru tugera tugutegurira. Leta ya Kongo yongeye gushinja u Rwanda gushaka guhindura inzego z'ubutegetsi bwa Kongo, u Rwanda rubinyujije mu gushyigikira M23, ndetse iyi leta itanga n'umuburo kuri African Union. Guturuka i New York ku cyicaro cya Loni ukajya i Geneve mu kanama ka Loni gashinzwe uburenganzira bwa muntu, ugakata i Addis Abeba ku cyicaro cy'umuryango wa Afurika yunze ubumwe cyangwa se n'ahandi. Kuva umutwe wa M23 wakongera kubura imirwano muri RDC, iki gihugu cyobowe na Tshisekedi ntago gihwempa gushimangira ko itegeko nshinga ry'umuryango w'ubumwe bwa Afurika rigomba kubahirizwa. Mu guhangana n'icyo bita ivogera ry'ubusugire bw'ubutaka bwayo, Kinshasa yitwaza amahame nko kutivanga mu bya politike y'imbere mu gihugu n'uburenganzira bwo kwigenga kw'ibihugu binyamuryango. Iyi ngingo ikayigenderaho isaba ko amasezerano ya diplomasi n'imyanzuro y'umuryango w'ubumwe bwa Afurika bishyirwa mu bikorwa byimazeyo kugira ngo amahoro agaruke mu burasirazuba bwa Kongo. Ubu busabe bwongeye kugarukwaho kuri uyu wa mbere, bunashimangirwa na Teresa Kayikwamba Wagner, ni minisitiri w'ububanyi n'amahanga, yabivugiye mu nama y'abaminisitiri y'1321 n'abaminisitiri b'akanama k'amahoro n'umutekano k'umuryango w'ubumwe bwa Afurika. Mu magambo make, uyu mudiplomate yongeye kugaragaza ko inkunga u Rwanda rutera inyeshyamba za AFC M23 igamije guhindura itegeko nshinga muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Teresa Kayikwamba wari witabiriye inama hifashishijwe ikoranabuhanga rya video yagize ati, uretse ibikorwa bya gisirikare, RDC irashaka no kugaragaza ikibazo gikomeye cyane kijyanye n'inzego z'ubutegetsi. Inkunga y'uburyo bwose u Rwanda ruha umutwe wa politike n'uwa gisirikare AFC M23 ufite intego yo guhindura inzego zashyizweho n'amategeko mu buryo bunyuranyije n'itegeko nshinga. Ni ikirego gishya cyo kuvuga ko ngo u Rwanda rutanga inkunga igamije gufasha M23 guhindura inzego zashyizweho n'amategeko, kandi ngo ibyo ngibyo byose bigakorwa mu buryo bunyuranyije n'itegeko nshinga. Ni ibirego bishya bidasanzwe. Ati ibi bikorwa bihabanye n'itegeko nshinga, cyangwa se ibi bikorwa nta hantu bihuriye n'itegeko nshinga ry'umuryango w'ubumwe bwa Afurika hamwe n'amasezerano nyafurika kuri demokarasi, amatora n'imiyoborere. Byongeye kandi ishyirwaho ry'ubutegetsi bubangikanye na leta, administration parallele, mu bice byafashwe mu buryo butemewe n'amategeko bikozwe n'u Rwanda n'abo rufasha, bigomba kwamaganwa byimazeyo. Iyo ni quote ya Kayikwamba. Muri Gashyantare umwaka ushize nabwo ibirego nk'ibi ngibi byarasohotse. Ni ibirego byatanzwe n'uyu mudiplomate wa Kongo imbere y'akanama k'umutekano ka Loni. Akanama k'umutekano ka EU ni rwego ruhoraho rufata ibyemezo mu muryango w'ubumwe bwa Afurika ku bijyanye no gukumira, gucunga no gukemura amakimbirane, ariko nanone ni uburyo bwo gucunga umutekano hamwe no gutanga inkuru za hakiri kare hagamijwe gutanga igisubizo gifatika kandi gihuje ku bibazo by'amakimbirane muri Afurika. Kuri Teresa Kayikwamba, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iracyakomeye ku ihame ry'uko ibibazo bya Afurika bikemurwa n'abanyafurika ubwabo. Icyakora iri hame ntirigomba kwitwazwa ngo hihanganirwe ihungabanywa rigaragara ry'amategeko mpuzamahanga, cyangwa ngo hacengezwe amahame ariyo nyingi ya mwamba y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Madamu Kayikwamba yibukije ko muri uru rwego Repubulika ya Demokarasi ya Kongo irashishikariza akanama gutekereza ku ngamba zikwiye
kandi zica intege abakora ibi biriya byo gushaka guhindura ubutegetsi muri Kongo. Harimo ibihano byihariye ku bayobozi bashinjwa ibyaha bikomeye, kongerera imbaraga uburyo bwo gukora iperereza no kubaza ibyo bakoze ababishinjwe barimo gushinjwa biriya bintu, ngo hamwe n'ubufasha buhagije mu kurinda abasivili. Kuri iyi ngingo leta ya Kongo iributsa ko hari urugero rufatika mu mikorere y'akanama, aho muri 2008 ubwo igice cy'ubutaka bwa Djibouti cyari kigaruriwe, akanama kamaganye igikorwa cya gisirikare cya Eritrea maze gasaba ingabo zayo guhita zivayo nta mananiza. Uru rugero ngo rugaragaza ko akanama kaze gutanga ubutabera no gukora kigabo igihe ubusugire bw'igihugu kinyamuryango bwahungabanyijwe. Aha ngaha yashakaga kuvuga ko aka kanama kagomba gutegekamo 23 nayo igasubiza ubutaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yigaruriye. Ati iyi nama rero yabaye yanibanze ku kibazo cy'umutekano muke n'imibereho mibi y'abaturage mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni inama yabaye mu gihe hari imirwano ikaze ku rugamba rwo mu ntara za Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Ikaba ari imirwano ihuje ingabo z'inyeshyamba za 23 ndetse n'ingabo za leta, bakavuga ko 23 ishyigikiwe n'u Rwanda. AU ni ukuvuga ngo isa naho inanirwa kwerekana cyangwa kugaragaza ku mugaragaro ibyo Kongo isaba ko yagaragaza, byo kuvuga yuko u Rwanda ari rwo rwateye Kongo cyangwa ubushotoranyi bw'u Rwanda kuri Kongo. Iyi AU ikaba yakoze inama nyuma y'ibyumweru bibike Perezida Felix Tshisekedi na Kagame bemeranyije amasezerano ya Washington bayobowe n'ubutegetsi bwa Trump. Nubwo ariko inzira ya Washington isa n'iyihutishijwe binyuze mu kwemeza aya masezerano n'abakuru b'ibihugu byombi imbere ya Perezida wa Amerika, ibiganiro bya Doha hagati ya Kinshasa n'inyeshyamba birasa n'ibyananiwe kugera ku ntambwe ifatika. Ibi biganiro byagombaga kunganira amasezerano ya Washington binyuze mu gukemura impamvu z'umuzi z'amakimbirane, cyane cyane kugarura ubutegetsi bwa leta no gusubiza mu buzima busanzwe imitwe yitwaje intwaro. Kugeza ubu ibi biganiro birasa n'ibyahagaze, nta kirimo kigaragara ndetse nta n'amasezerano yasinywe. Kugeza ubu ngubu byanze bikunze wavuga ko Doha isa n'iyapfubye ntiyababeshya. Uku kudakora rero kw'aya masezerano kwatumye imirwano ikaze yongera kubura hagati ya 23 ndetse n'ingabo za leta. Ibyatumye umujyi wa Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ufatwa. Gufatwa kwa Uvira kwateye uburakari amahanga ndetse n'abandi bantu benshi ku rwego mpuzamahanga. Byateye uburakari ndetse benshi bibasira Kigali, u Rwanda, cyane cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kubera icyo gitutu, inyeshyamba za 23 zatangaje ko zivuye muri Uvira, zivuga ko zishaka gutanga amahirwe ku nzira y'amahoro. Nyamara ariko uhagarariye Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu karaba k'umutekano ka Loni yahise yibutsa ko hakenewe kuva muri uwo mujyi mu buryo bufatika kandi bushobora kugenzurwa nibura 23 ikajya mu birometero 75 uvuye mu mujyi wa Uvira. Hagati aho rero tukira ngo muri Uvira imirwano irakomeje hafi y'uwo mujyi, aho ubutegetsi bubangikanye na leta burimo kugenda bushingwa hariya muri Uvira. Nibyo leta ya Kongo irimo ishinja Uvira mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Urusaku rw'amasasu rwongeye kumvikana mu gitondo cy'ejo ku wa kabiri ku itariki 30 mu nkengero z'umujyi, mu gihe abaturage barimo guhunga imirwano mu majyepfo y'uyu mujyi bagerageza kuwinjiramo ngo bawuhungiremo. Hakaba rero hashize iminsi 3 kumvikana urusaku rw'amasasu muri aka gace, cyane cyane ahagana Makobola, ni nko mu birometero 20 uvuye Uvira, agace kagenzurwa nabo ku ruhande rwa FARDC. Ubutegetsi rero bubangikanye na leta busa n'uburimo gushingwa muri uyu mujyi wa Uvira nyuma y'igenda rya AFC 23. Uyu mutwe wari watangaje ko wavuye mu mujyi wa Uvira hagati y'itariki ya 17 n'itariki ya 18 Ukuboza. Hashize rero hafi ibyumweru 2 nyuma y'iryo tangazo, nubwo ngo umubare munini w'izo ngabo wavuye muri ako gace, bamwe mu bayobozi b'uwo mutwe baracyahari kandi ubutegetsi bubangikanye na leta bwatangiye gushyirwaho. Aho ngo banahera yuko ejo bundi 23 yagize gutya igakoresha umuganda Sarongo, bita Sarongo hariya muri Kongo. Ku wa gatandatu nibwo umuganda wakozwe.
Kuri tere abayobozi bashyizwe mu bice bimwe na bimwe by'umujyi wa Uvira. Amakuru akaba avuga ko aba berekanwe nk'abayobozi b'agateganyo b'abasivili bashinzwe ubutegetsi. M23 rero yo iracyatsimbarara ku ngingo imwe, ivuga ko ngo udashaka ko ingabo za Kongo zigaruka cyangwa ngo abarwanyi ba Wazalendo bagaruke mu mujyi wa Uvira nk'uko abayobozi ba M23 babivuga. Izi ngamba ngo zo gushyira abayobozi ngo nizigiye gito mu gihe gitegerejwe ingabo zitagira aho zibogamiye force neutre nk'uko M23 yabisabye. Gusa ibi bintu byo gushyira abayobozi kwa M23 biri mu bintu leta ya Kongo irimo irekarama muri African Union ndetse n'ahandi, kavuga bati M23 irimo iragenda ishyiraho ubutegetsi ahantu kandi ntabwo ubwo butegetsi bwemewe n'itegeko nshinga. Ibyo bintu bari gukora ntabwo byemewe. Ku bijyanye n'umutekano, ngo kugeza ubu ngubu hari abantu bari gucunga umutekano mu mujyi wa Uvira. Abo bantu ngo bambaye imyenda y'umukara bakarimo bagaragara mu mujyi wa Uvira. M23 ivuga ko abo bantu bacunga umutekano yo ibita ngo ni local defense, abashinzwe umutekano nyine w'imbere ngo mu gace aho ngaho. Nk'uko uyu mutwe ubyemeza ngo n'abasivili n'abayobozi ba M23 bahawe amahugurwa ku matwara y'uyu mutwe. Bamwe muri aba bafite intwaro. M23 igasobanura ko atari igisirikare cyayo cyangwa polisi yayo. Gusa umwe mu bayobozi b'uyu mutwe yavuze ko hari abaturage ngo bagera ku 500 muri Uvira ngo ni wabacungira umutekano ukoresheje inkoni. Ku rundi ruhande nk'uko abaturage babivuga, imodoka zagaragaye kari za M23 ngo zirimo ziragendagenda mu mujyi wa Uvira, cyane cyane mu gitondo cya kare ndetse na nimugoroba. Muri ibi berera akanama k'umutekano n'amahoro k'umuryango w'ubumwe bwa Afurika kateranye kuwa mbere kiga ku kibazo cyo mu burasirazuba bwa Kongo, perezida wa komisiyo y'umuryango w'ubumwe bwa Afurika Mahamadou Ali Yusuf yibukije ko kubaha ubusugire n'ubutaka bw'ibihugu binyamuryango ari ihame ridashobora kugibwaho impaka kandi ari ryo shingiro ry'imikorere y'umuryango w'ubumwe bwa Afurika. Uyu muyobozi yese yamagana ifatwa rya Uvira ryakozwe na M23, avuga ko ari ukurenga ku masezerano ya Doha n'aya Washington. Aka kanama kasabye ko ingabo zose z'amahanga zihita zivayo kandi hagashyirwa mu bikorwa byimazeyo umwanzuro 2773 w'akanama k'umutekano ka Loni. Mu gusoza rero akanama kamaganye igerageza iri ari ryose ryo gushyiraho ubutegetsi bubangikanye na leta ku butaka bwa Kongo, kandi gashimangira ko hakenewe igisubizo cya politike kugira ngo umwuka mubi ugabanuke burundu mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Niwo mwanzuro ako kanama katanze, kabujije ko hashyirwaho ubutegetsi bubangikanye n'ubwa leta, ariko nanone ngo hashakwa igisubizo cya politike cyangwa binyuze mu biganiro kugira ngo hashakirwe umuti ikibazo kiri hariya mu burasirazuba bwa Kongo, ikibazo cy'amakimbirane n'intambara. Reka tuvaho ngaho tujye mu gihugu cy'u Burundi. Muri komine ya Kirundo, iyi ngiyi hana imbibi n'u Rwanda mu ntara ya Butanyerera mu majyaruguru y'u Burundi, ingamba z'umutekano zafashwe zirimo guteza impungenge zikomeye abaturage, aho ku dusozi twinshi duteganye n'ikiyaga cya Cyohoha nyine n'umugezi w'Akanyaru, amarondo yagizwe itegeko, ibintu ngo bishobora kugira ingaruka zikomeye ku mibereho ya buri munsi y'abaturage no guteza ibibazo by'uburenganzira bwa muntu. Nk'uko rero hari ubuhamya bwinshi bwagiye bukusanywa, abaturage bavuga ko aya marondo agenzurwa n'inzego z'ibanze ku bufatanye n'abahagarariye imbonerakure, ishami abangabe n'ishami ry'urubyiruko rwa CNDD-FDD, ishyaka riri ku butegetsi. Imbonerakure ubwazo ngo zitabira amarondo hamwe n'abandi bagabo bose bo muri ako karere, akenshi hatitaye ku myaka cyangwa kuba uri muzima cyangwa se urwaye. Amarondo ngakorwa buri joro guhera saa 12 z'umugoroba kugera saa 12 za mu gitondo, cyane cyane ku misozi ya Mugendo, Kiri, Gaturanda na Kigina muri zone ya Ntega. Umuturage akavuga ko ngo umugabo wese utarageza ku myaka 60 asabwa kugira uruhare, kandi ibi ngiyi byo gusaba kugira uruhare nta kurobanura kubamo. Amarondo rero yashishikajwe kuva mu nzego zo hejuru za guverinoma y'u Burundi, zikaba ari ingamba z'umutekano zisanga imvugo zimaze iminsi zikoreshwa n'abayobozi zikura imitima abaturage, aho nka Perezida Ndayishimiye yavuze ko bashishikariza rubanda gukora amarondo nijoro mu gihugu hose kubera ikibazo cy'uko
ngo u Rwanda rwitegura gutera u Burundi nk'uko ngo rwarabigenje muri Kongo, ngo bo rero ntabwo bashaka kuzaterwa, agahamagarira abaturage b'intara zose kwitegura kurengera igihugu. Gusa ibyo byo kuwutera u Burundi ku ruhande rw'u Rwanda nta kintu barabitangazaho, ndetse bakomeza kugenda babyamaganira kure yuko uwo mugambi udahari, ndetse mu minsi ishize abashinzwe umutekano ku mpande zombi barahuye bagira n'ibyo baganira, cyane cyane bijyanye n'intambara mu burasirazuba bwa Kongo. Ibyo rero u Rwanda rukavuga ko rudafite umugambi wo kuzigera rutera igihugu cy'u Burundi. Tubashimire rero abo twabanye, jya muri comment tubwire ese ziriya ngamba cyangwa kurira kwa Kongo muri African Union urabona abo kuri kwerekeza hehe, ese biri buze gutanga igisubizo? Nahawe tubwire uko ubyumva, muhahe muronke.